yajyanaga mu bitanu ariko abandi baramwakira ariko yenda niba babahiga ibihumbi Asmani Ndikumana kabisa yumvira Illuminati Sarkodie Rikau Faustin Kitoko Yes, murabibona rero mwabonye kwizera Olivier Gishweka ameze neza cyane agenda kamba avuga ati umunsi ndabitangura ameze neza cyane rero agakanya rero twakira twakiriye abasore b'ikipe ya Hilal Omdurman bahageze batizera ko saa 8 zamaze kugera Adama Coulibaly amubona neza cyane yitwa Damirare Cheza muziki gira umugisha Jean Claude kabisa yitwa Eri Haji Kane Steven Ebuela uyu rero ni umutoza w'ikipe ya Hilal Omdurman Laurentius asesekara hano rwose mbere gatoya yuko ikipe ya Hilal iza kuba igera hano mu kanya gatoya Rayon Sport niyo yabanje Hilal rero iraza gukurikiraho aka kanya rero mu modoka nziza cyane umutoza wa Hilal Omdurman asesekaye hano mu kanya rero ni umwanya wo kuza kuba twitegura ibirori muri uyu mukino wa Rayon Sport ndetse na Hilal Omdurman. Assalamu alaikum. yajyanaga mu bitanu ariko abandi baramwakira ariko yenda niba babahiga ibihumbi Asmani Ndikumana kabisa yumvira Illuminati Sarkodie Rikau Faustin Kitoko
Yes, murabibona rero mwabonye Kwizera Olivier Gishweka ameze neza cyane agenda atamba avuga ati umunsi ndabitangura abakinnyi rero arengana Sport Club ameze neza cyane rero aka kanya rero twakira bakiriye abasore b'ikipe ya Hilal Omdurman bahageze batize ko saa 8 zamaze kugera. Adama Coulibaly amubona neza cyane, yitwa Damirare. Cheza muziki gira umugisha Jean Claude kabisa. Yitwa Eri Haji Kane. Hey. Steven Ebuela. yagiranaga mu bitanu ariko abandi mara mu bakina ariko yenda niba babaha ibihumbi Asmani Ndikumana kabisa yumvira Illuminati Sarkodie. Rikau Foste Kitoko. Yes, murabibona rero mwabonye Kwizera Olivier Gishweka ameze neza cyane agenda atamba avuga ati umunsi ndabitangura abakinnyi rero